Na adrese brojnih medija širom regije stiglo je pismo izvjesnog Boška iz Srbije, koji je, kako kaže, invalid od rođenja. Velika mu je želja da svi mediji objave jedan tekst. Svuda je dosad nailazio na zatvorena vrata i tišinu, a u njemu je rasla želja da to pismo dođe do što većeg broja ljudi. Pismo nosi naziv Lekovita Džejla, a posvećeno je Džejli Ramović, pjevačici i pobjednici Zvezda Granda. Evo pisma koje je Boško uputio Džejli. Draga Džejla, predatorstvo je odlika životinja, ali ne i ljudi. Ona kod životinja može da bude prirodna, ali je kod ljudi simbol izopačenosti. Žrtve ljudskog predatorstva zaslužuju pomoć, ali i potpunu zaštitu, jer ljudsko biće ne smije da bude lovina drugog ljudskog bića. Kada si ti prolazila kroz sve loše i ostajala na vetrometini, mene je sve to duboko potreslo. Ništa me ne zanima osim tvog glasa. Ovo pismo se dugo nalazi u mojoj glavi i duši. Smatram da istina, kao i zahvalnost za dobra dela, uvek treba da se govore. Istina zbog toga što nemamo pravo da je skrivamo, a zahvalnost zato što svaki dar koji smo primili zaslužuje da se iskaže koliko nam znači. Ko sam ja? Ovo ću da napišem da biste bolje razumeli, da bi shvatila veličinu onog što si za mene učinila. Ja sam neko kome je tvoj glas najbolji lek koji sam ikada uzimao. Imam cerebralnu paralizu. Ona je nastala tako što je neko podesio pogrešno kiseonik u mom inkubatoru i zbog toga mi je spaljen deo mozga, to jest centar za ravnotežu. To je dovelo do cerebralne paralize. Cerebralna paraliza nije bolest, već zdravstveno stanje. Ono može da se promijeni u sekundi i to samo na gore, a na bolje samo upornim vežbanjima i operacijama, ali za sve to treba imati ogromnu volju i energiju. Pored svega toga, treba da se odgovori na jednu jednostavnu dilemu. Da li će invalid ceo život da sažaljeva sebe i krivi druge, ili da se bori i nikad ne odustane? Kod mene nikad nije bilo dileme, počev od najranijeg detinjstva, i da izaberem ovo drugo i da nemam ni najmanje pravo da se bilo kad predam, posustanem ili odustanem. Ja nemam pravo na malodušnost, na opravdanje za nerad, makar ono dolazilo od cerebralne paralize. Šta znači imati cerebralnu paralizu? To znači imati nevoljna grčenja mišića i nevoljna treperenja mišića. Zbog svega ovoga, nijedan dan u životu nije prošao bez bolova. Da, imao sam i 2 operacije da bi se tetive vratile u normalno stanje, jer su pod uticajem spazmova postale skraćene. Kad sam bio đak u gimnaziji, o meni su pričane raznorazne neistine i laži. O meni su kružile raznorazne predrasude. Jedna profesorica me lažno optužila za krađu njenih stvari. Jedan profesor je voleo da me provocira u prolazu. To radi i dan danas kad me sretne u gradu, iako mi nije ni predavao, niti smo poznanici. Moja majka mi je jednom rekla, zar ne vidiš da voli da te provocira, ali na sreću ja nisam takva osoba da volim da provociram druge, pa ne razumem ljude koji u tome nalaze zadovoljstvo. Kada sam pobedio u raspravi, suprotna strana mi je rekla, možda si u pravu, ali ti ne hodaš. Imam jednog ujaka koji me naučio da na svaku psovku, uvredu, kad se neko dere na mene, ja počinjem da se smejem i veruj mi, to je najbolji lek za sve negativno što je upereno od strane drugih prema nama. Što više budu lagali o tebi ili te napadali, to se više smeji. Džejla, zahvaljujući tvom glasu iz mene izlazi fizička napetost i ja sam opušten. Zbog tvog glasa ja sam smiren i radostan u duši. Zbog tvog glasa imam suze radosnice svaki put kad ga čujem. Bez tvog glasa ne započinjem i ne završavam dan. On je za mene jedna vrsta leka, koji mi olakšava život, koji je zbog nerazumevanja ljudi jako težak. On je lek kad se izgubi snaga da se ide dalje. On je lek jer zbog njega izgubim predstavu o vremenu i problemima. On je lek jer donosi opuštanje napregnutih mišića. On me sprečava da klonem i uvek me diže, sprečava da me loše misli zaokupe, čuva od depresije. Otkad ga slušam, ja nemam noćne more i mirno spavam, ne trzam se na svaki zvuk, već se budim odmoran i ispavan. I zato ja bez njega mogu, ali ne želim da budem. On je sa mnom kada pišem, kada čitam. Mislim da bi mi malo ko verovao da je tvoj glas lekovit. Da mi je iko pričao da će od nečega da mi toliko bude bolje, ja iskreno bi mislio da se šali sa mnom. Ali na sreću, otkad sam prvi put čuo tvoj glas,
Mnogo mi je bolje. Znaš, ja sam neko ko je do kraja iskren. Bolja si od Faith Hill, Celine Dion i Amy Lee zajedno. Iskrenost ne bi bila potpuna kad ne bih priznao da si ti neko jedinstven i neponovljiv zbog svog glasa i da me u jednom spotu podsjećaš na mešavinu Grace Kelly i Audrey Hepburn i želim ti da tako nastaviš. Uvek veruj u sebe, jer će uvek da postoje oni koji ne veruju u tebe. Voli sebe, jer će uvek da se nađe neko ko neće da te voli. Ako te iko ikada bude mrzeo, znaj da je njemu najteže, jer nikad nije osjetio ljubav. Ne okreći se za sobom, samo gledaj napred. Dođi, zagrli me. Stoji u pismu izvjesnog Boška iz Srbije, koji je, kako kaže, invalid od rođenja i poslao je ovo emotivno pismo Džejli Ramović, u kojem tvrdi da je upravo njen glas lijek za njegovo zdravstveno stanje. Nadamo se da će pismo doći do Džejle i da će doći do susreta njih dvoje, jer kako je i sam Boško rekao, ništa ga ne zanima osim njenog glasa. I eto, kako je napisao u svom pismu, njenog zagrljaja. Ukoliko dođe do nekog videa, svakako da ćete ga moći pronaći na našem kanalu. Podsjetimo, Džejla Ramović je pop pjevačica iz Bosne i Hercegovine. Popularnost je stekla u muzičkim takmičenjima, najprije neki novi klinci, a zatim i zvezde Granda. Rođena je 2002. godine u Goraždu i od ranog djetinjstva se bavi muzikom. Prvi javni nastup imala je sa samo 4 godine kada je izvela pjesmu na jednom festivalu u rodnom gradu u duetu sa sestrom Lejlom. U sezoni 2014-2015 prijavila se za učešće u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, stigla je do 5. kruga, a potom ispala uz obrazloženje žirija da je veoma talentovana, ali da je rano za njeno lansiranje na muzičku scenu. Grand je imao za nju druge planove, pa joj je preporučeno da se prijavi na novo Grandovo takmičenje Neki novi klinci, što je Džejla prihvatila. To se pokazalo kao pravi potez i Granda i Džejle, koja je osvojila to takmičenje, a kao nagradu dobila je snimanje pjesme. Bila je to pjesma Ruža, koju je Džejla snimila sa samo 15 godina. Nakon toga ponovo se prijavila u Zvezde Granda, bilo je to u sezoni 2018-2019, odnosno u 13. sezoni tog takmičenja. Pod mentorstvom Marije Šerifović, Džejla je odnijela ubjedljivu pobjedu, osvojivši preko 1000 bodova, 3 puta više od drugoplasiranog takmičara. Džejla je dosad snimila 4 pjesme, od kojih je posljednja Ruine iz 2019. Od tada Džejla se uglavnom posvetila studiranju ekonomije u Barceloni, ali i objavama na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, gdje ima preko 500 000 pratilaca.